Imate je došlo nakon mjesec dana da ga uspijemo naći, da mu uručimo za cigare 200 kuna što mi je poslala gospođa iz Kanade. Evo ga. Eto. Šta je? Da manje ti pušiš. Ajde ti reci lijepo hvala ženi. Hvala je živa, ide čula, ide ne čula, i ja ću ovo opet počastiti. Nekoga je desio ženu, nekoga, makar koliko toko. Neću ja to sam potvrditi. To nije samo moje. Kakve su to naočale? Radne. Klasične sam rezom, imaju sunčane, ima noslja. Ima maska. Noslja za zaštitu. I ko je to na glavi? A? Ko je na glavi? Ali ovo noslja. A ne sličica. A ovo Antonija Blače. Antonija Blače. Iz Big Brothera. To se onome zavrat pokušala kad je bila u Big Brotheru. On je nosio, ona bila u kratskim gaćama. Ljupišala se na vrata. Izgledao ti? Ma ja tebe tražio dole. Prvi Big Brother. Kupio ti ja bio. Ja pričam sad o ovome, o Big Brotheru, kad su ona popiškala. Ma znam, on je bio Big Brother. digao na ramena. Znam, gledao sam. Nosio je. Ona ga zagrula nogama oko vrata. Nadržala se i popiškala se. Pa možda je svršla. Ama nećemo tako bezobrazno. Pa dobro, nije to. Ovo ništa ne lažem, to se dogodilo. To je televizija koga ti snimala. Pa je. Pa je javnost, koliko je tada naroda gledalo te emisije Big Brother, 1.000.000 kuna, dobije najviši broj glasova, osvojio 1.000.000 kuna, onaj Saša duge kose, on je imao tada 32 godine. Kad je osvojio prvo mjesto, najveći broj glasova. A dobro, mača moj. Eto. Znači. Eto, zahvaljujem se toj gospođi i gdje čula i gdje ne čula, puno joj zahvaljujem i ja ću opet nekoga počastiti od toga makar 50, 60 kuna do 100 kuna. Nekom je opet da vlast, što je tako. Dobro, ona je željela biti anonimna. Ona je to pred Uskrs poslala, ali ja tebe nikako vidim kad je bila korona. Evo i ovaj, jel ovaj? Gotovo, zdravo sve. Sve zdravo. Izliječio se. Izliječio se. Sam malo osjedio više. Pa sjedi smo svi. I ne znam, kondiciju nije izgubio. Dobro koraca. Jer za njega sam čuo prvi. On je prvi, je. Prvi slučaj. On pa sinu postao. Onda je sin. Krista. Ja znači. Žena? Možda i žena. I ona. A? I ona je. Žena. A je li to izlječivo? Pa ja što je, vidiš da svi izliječeni. A? Vidiš da svi A izliječeni. ja? Do penzije možda. Bio sam i ja u karanteni. U Čuo sam da samoizolaciji. Mišela tu, da je on pozitiv. A nema nikakvih kaj simptoma. Baš ja i Marinko bili u povrtanju kod njega do Kostanice vode, uzeo malo da uzore i uskopali, i malo okrči. I on bio sa njim, Borko, ili Robert, kako je. Sve ja zamijenim, znam da je onaj jedan što je umro, on je, jednom je Borko, jednom Robert. Borko je ostao. Pa sad koji je mlađi, znam da je živio, taj malo bio alkoholčar, malo pušač, malo tučaro, švarta. Eto, moj narode, Mati smo uručili, što smo trebali prije mjesec, nismo ga vidjeli. Aj, baš se danas potrefilo. Još sam nešto digao novaca, u pošti, malo manje od 1000 kuna. Prodao sam nekako stvari, 250 kuna. Daj da ga popijemo što god. Šta će čovjek iz Bosne odmah zove da počasti? Eto, moj narode, lijep vam pozdrav.